besar teman. Kena lagi teman. Satu jarangnya. Kena nih. Kena kan? Kena. Assalamualaikum teman-teman, Just Fishing Channel sini. Kita mancing lagi teman-teman. Kita mancing di sini lagi teman-teman. Spot santai, adem, enak lah kita di sini. Kita masih pakai umpan jangkrik di sini. Kita uncal aja di sini sampai santai-santai kita teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia happy aja teman-teman. Uncal terus ya teman-teman. Oke, kita simak aja. Langsung strike teman-teman. Strike jadi. Walaupun cuma anakannya, apa-apa teman. Tetap. Coba lagi ya. Mulai lagi teman. Pasang umpan lu. Ini teman. Kita gas. Ya. Langsung sikat ya di sana. Dua dimakan teman. Ya. Kena teman. Alhamdulillah teman. Alhamdulillah kena lagi teman. Lele lagi teman. Ini teman. Aduh. Nah ini. Mantap teman. Oke. Jadi itu makan lagi. Tuh. Santai. Ini makan lagi. Aduh, kena lagi teman. Ini anaknya. Sibuk kita sibuk. Malah biar dulu teman. Sibuk kita teman. Sibuk. Kena besar teman, kena besar. Kena besar teman. Mantap. Mantap kena besar teman. Mantap teman. Mantap besar teman. Alhamdulillah. Mantap. Gas lagi. Itu jarangnya. Kena nih. Kena kan? Kena. Dua sama nila. Dua strike sama nila. Sama nila teman. Dua strike sama nila. Babon. Mantap. Dua strike sama nila. Oke teman-teman, kita mulai lagi nih. Pasang umpan jangkriknya dulu nih. Kepala ke ekor. Ini suka dia teman-teman. Lunak kan ekornya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ya makan lagi ya. Nih bawa nih. Belum ya. Kena. Mantap. Kena lagi kita. Alhamdulillah teman. Lele lagi. Alhamdulillah. Uncal. Sana dimakan lagi nih.
Sana dimakan. Udah kena nih, kena teman. Ih, mantap. Ih, sebelah sana kena. Ih, mantap teman. Poin lagi kita, lele lagi. Kita lemparin sana dulu teman ya, dari kita angkat sini ya. Ini udah makan enggak? Ini bagaimana ceritanya nih? Kena lagi nih, kena nih yang sini nih. Kena teman kan? Ih, mantap teman. Kemana bawanya? Kemana nih? Mana bawanya? Sibuk kita, sibuk. Mantap teman. Poin lagi kita teman. Poin lagi. Songkan lagi teman. Oke teman. Lempar lagi. Oke. Bukan nih. Kena teman. Besar teman. Mantap. Teman. Nih. Gas. Sana pun makan. Sana dimakan juga. Iya, yuk. Ya, sekali aja. Iya, ada bawa lari. Kena teman. Kena lagi di sini. Mantap teman. Lele lagi teman. Sana udah kena nih. Kena teman. Mantap. Besar. Lumayan nih. Besar teman. Mantap. Mantap. Aduh. Mantap teman. Besar. Alhamdulillah. Coba lagi. Mana kita lempar lagi. Itu satu lagi dari makan lagi. Kita lempar yang jauh tetap nih teman. Itu dari makan lagi. Jauh tetap. Iya. Satu biar dekat. Ini apa nih? Kena teman. Kena rupanya nih teman. Mantap. Pecel lele teman. Mantap. Oke, kita mainkan lagi teman. Belum ada yang dapat jackpot besar. Kita masih ukuran pecel lele aja teman. Belum ada ukuran jumbo nih. Gak apa-apa. Pokoknya strike kita teman-teman. Mantap. Kena nih. Alhamdulillah. Kejut kita teman-teman. Makanya terkejut kita. Alhamdulillah teman. Tuh nyangkut lagi. Aduh, mantap teman. Lumayan nih. Alhamdulillah. Betul makanya tenggelam terus. Kena. Ini lagi teman. Ini lagi. Coba lagi teman. Oh ini. Beda makanya nih. Kena alhamdulillah agak besar. Lumayan teman. Lumayan agak besar. Mantap. Coba lagi teman. Oke, dimakan lagi ya terus. Kena.
betul makanya tenggelamin terus. Kena. Ih, kena lagi. Ini lagi teman. Ini lagi. Kena besar mana? Kena lagi mana? Kena lagi. Tak mana? Kena lagi mana? Besar lagi kita kena, mantap. Apa nih? Azan nih. Siang lapar kita kan, ntar lagi kita balik nih. Tunggu dulu, kena satu nih. Ayo kena teman. Kena. Udah lah, alhamdulillah lah teman. Iya teman, oke lah teman, kita sudah saja mancing kita kali ini. Ini hasil kita teman. Lumayan teman, lumayan nih. Sore kita guys. Oke, mantap teman. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia IP aja teman.